ekuseni nilalele umsakazo iMusic Gardens FM Channel 33 nobombele umkenenezo umphefumulo nasithi khona izwi laba ngumuntu ninjani kodwa ekuseni kumhla ka14 mhla ka14 kaMarch 2026 isikhathi 7:15 that's 7:15 ninjani kodwa umhla ka14 ku Saturday ekuseni sithi abantu abavuke bacabange okuhle uNkulunkulu akwenzile nje isonto lonke. Ngiyazi ukuthi abanye bayasebenza abanye baya emcimbini but nje it's time ukuthi sibuke ukuthi uNkulunkulu sigcinile iviki lonke, so kumusa nokuthi sisaphila sisaphefumula and usenathi but nje siyabonga kakhulu balaleli for tuning in kulomsakazo omusha shahla omusha njalo for isikhathi esisha. Ninjani kodwa eAmerica, Asia, Europe, Africa? Ngiyazi ukuthi khona ukunyakaziseka okwenzakalayo kodwa ke uNkulunkulu simthembile ukuthi icebo lakhe lizophumelela. Uyazi ukuthi umuntu umdinga ekephi because sidalwe nguye. So siyabonga balaleli, sizoba ne-session ende today but nje sizoqhubeka nendaba yethu kaGideon la uNkulunkulu esivezela khona amandla akhe ukuthi mayekhetha yena akakhethi njengathi, akayibuka izinto njengoba siyibuka thina sike sitshela ukuthi sinqoba ngoba sibaningi or sinqoba ngoba sihlakaniphile or sinqoba ngoba sinezikhali. uNkulunkulu akalwi kanjalo futhi akenzi izinto kanjalo. Sibuka lana ukuthi uveza amandla akhe la kuGideon ngokuthi from abantu abawu-32,000 uGideon ayehlela ukuthi bazolwa and uNkulunkulu wavele wayehlisa inamba wayibeka 300 wathi laba 300 ibona-ke engizokunika ukunqoba ngabo. So kwakuyinto yayinzima kakhulu but uNkulunkulu wayefuna ukuthi amthembe uGideon, amlalele futhi enze njengoba uNkulunkulu emyala. Ake sibuke lana ke from verse 8 uthi so wasethi abantu basebethatha umphako ngesandla sabo namacilongo abo bonke abanye abakwa-Israyeli wabathuma kwaba yilo nalowo etendeni lakhe wagcina lamadoda amakhulu amathathu. Ikamu lakwaMidiyani laliphansi kwakhe esigodini. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, vuka wehlele ekamu ngokuba sengilinikele esandleni sakho. Kepha uma wesaba ukwehla yehla nophura udibe lwakho niye ekamu. Uzakuzwa ukuthi bathini andukuba kuqiniswe izandla zakho ukuba wehlele ekamu. So uNkulunkulu wathi senginikele amaMidiyani senginqobele wona, yehla niyo confirma or nibe ubufakazi. Kade ngikhuluma izolo ngithi thina siphila impilo yokufakaza ukwenziwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu mayethenza something hayi ukuthi uyayenza wena but uyayifakazela. So ingakho easy uma ukwazi ukuyithola lapho ukuthi hayi ukuthi wena uzokwenza something but uzofakaza. So ingakho amathemba akho kufanele uwabeke kuyena and uthembe yena. So but uGideon ngenxa background yakhe uvalo lwaluningi ebona namaMidiyani impi yawo iminingi. So wathi uNkulunkulu okay I'll do this ke hamba kuyo wehle uyekamu ngifuna ulalele khona, lokhu kuzosiza ukuthi kukupha amandla uqine. So kuthiwa ke abakwaMidiyani nama-Amaleki nabo bonke abasempumalanga bahlala esigodini njengesikhonyane nobuningi. Amakamela abo ayengenakubalwa engangesihlabathi
esisogwini lolwandle ngobuningi. Lapho efika uGideon ebheka umuntu wayelandisa umngane wakhe iphupho wathi, "Hey, ngaphupha iphupho, bheka iqebelengwana lesinkwa sebhali lagincikela ekamu lakwaMidiyani lafika etendeni lalishaya laze lawa laligumbuqela labhadalala." Umngane wakhe waphendula wathi, "Hey, lokhu akulutho ngaphandle kwenkemba kaGideyoni indodana kaJowashi umuntu wakwa-Israyeli. uNkulunkulu anikele esandleni sakhe uMidiyani nempi yonke." Hey, sibuka la uverse 14. Kumhla ka-14 namhlanje siyabuka nje lana ukuthi uNkulunkulu mase confirm into zakhe uzakhulume nasezitheni zabantu abanye. Ubuke nje ukuthi iphupho uNkulunkulu uphuphisa omunye wamaMidiyane ngokunqotshwa kwabo. So lokhu ukuthi kwathi uGideon ekuzwa ukulanda kwephupho nokuchaza kwalo wakhuleka wabuyela ekamu lakwa-Israyeli wathi, "Vukani ngokuba uJehova uninikele esandleni senu impi yakwaMidiyane." Nkosi yami, wahlukanisela amadoda angama300 izigaba ezintathu, wawanika kwaba yilowo naleyo amacilongo ezandleni zawo nezitsha ezingenalutho nezimbaqa ezisesitsheni. Wathi kuwo, "Ngibukeni nenze kanjalo, bhekani nxa nifika emaphethelweni ekamu kuyakuthi njengalokhu kwenza mina nenze nami. Nxa ngibetha icilongo mina nabo bonke abanami bethani nani amacilongo nxa zonke zekamu nithi ekaJehova nekaGideyoni." Oh Lord, sogcina lapho-ke nje balaleli namhlanje kuseni sibuka le ndaba ukuthi asibuke nje ukuthi uNkulunkulu ngampela uma uhamba naye kwi-level yakhe izinto zenza ngokukhulu ukwehluka kunokwethu. Buka lana bayempini labantu, kodwa-ke umoya kaNkulunkulu ulida uGideon uthi abasenzi amacilongo babephethe ibani namacilongo kuphela, kwangekho sikhali kungekho nje nezibhamu nani lutho, but they were just gonna sound i-trumpet noma amacilongo bese uNkulunkulu eyabalela. So okuveza amandla okukholwa uNkulunkulu ngoba they had to trust God ukuthi uzokwenza lokhu and decide ukuthi basebenzise izikhali. So okuveza amandla okuhamba endaweni engcwele, okuhamba endaweni elungileyo uNkulunkulu akubeke kuyo ukuthi izinto uyazenza yena. Sishilo nje nayizolo ukuthi uNkulunkulu osenzela izinto, thina siyafakaza ukuthi yes ukwenzile. So sihamba kulawo mandla, ingakho kulula ukuthi uvele nje uhlabelela ingoma and then abantu baphile or usho into eyodwa nje abantu baphile because you understand ukuthi akuwe wenza izinto. You don't have to convince people, you don't have to convince the environment, but you have to believe ezwini and uhambe kulo so that uzobona amandla kaNkulunkulu. Siyabonga nje kakhulu balaleli, bekuyilokho nje namuhla. One, ukuthi uNkulunkulu akadingi iningi ukwenza izinto, udinga wena wedwa ukwenza izinto ezinkulu. Number 2, uNkulunkulu akadingi ubuchule bakho, akadingi ubuhlakani bakho, akadingi izikhali zakho ukuze anqobele izimpi, but udinga nje ukuthi wena umdumise, umbonge, umphakamise because uyena usekwenzile vele. So akudingakala ukuthi wena uzuzame ngamandla akho. You just go and then things will happen for you. Yeah, thank you so much balaleli.
balaleli, uNkulunkulu abe nani, anigcine nje, anisibekele, ahlale nani, ukukhanya kube kini, anikhanyisele izwi, aniphe ukuthula, aniphe ukuthokoza ey'mpilweni zenu. Siyakhuleka nje ukuthi even abashiye iy'hlobo zabo, uNkulunkulu abaduduze, umoya kaNkulunkulu wehlele kubo, ubanike induduzo. Kube khona abashadayo, siyakhuleka ukuthi imicimbi ihambe kahle, ibe noMkulunkulu, kuvele ukukhanya emicimbini yethu, sibe ukukhanya nje esizweni sonke, bakwethu, sikwazi ukuthi uNkulunkulu azibonakalise emphakathini, azibonakalise ezweni ngathi balaleli. Siyabonga kakhulu nje. May the Lord keep you and guide you, aniqhube kwimbono aninike yona, ningesabi, unani futhi ngeke azanishiye. God bless you.